Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, як навореро монтаж карда истодам, ки ҳоло пешкаши шумо менамоям. Ин навор яке аз наворҳое аст, ки ман дар тӯли ҳамин 1.5-2 сол аст, ки дар YouTube ҳастам ва бисёр наворҳо гузоштаам. Аввалин навор аст, ки дар вақти монтаж карданаш то 3 бор ҳам қариб рости гап гирия кардам. Дӯстони азиз, ҳар дафъае ки ба мо ягон кас муроҷиат мекард барои ёрдам кардан барои баъзе корҳои хайрамон, мо якчанд рафиқо худамон ҷамъ шуда ҳамин корро мекардем. Яъне ки то ҳозир ба мардум, ба подписчикомон ягон бор муроҷиат накарда будем, ки пул ҷамъ кунед барои ёрдам кардан дар ягон корҳои хайри мо. Вале ин дафъа мо хостем ба Муҳаммадҷон ёрӣ расонем, вале натавонистем ки худамон ин корро бикунем, чун маблағаш зиёдтар аст, лекин маблағи расходаш. Муҳаммадҷон, برادر ما بیاد با محمدجان ایجوتون خیزیم. دوستانی عزیز، محمدجان برادر ما 6 ساله است. وقتی که در تاجیکستان یک سال پیش به یک طرف می‌غلطد، دستش پر از کار می‌براید. ببینید و یک سال است که در روسیه هستند. در دوام یک سال تمام نمودی آنالیزهایی که در تمام بلنس‌ها گفتند سپردگی‌اند و وراچ‌ها وعده کردند که می‌شود که دست محمدجان کار بکند. از همین خاطر برای ما یک 400,000 روبل در کار است که ما اپراتسیاهای او را بگذرانیم. قریب 2 بار زیاد اپراتسیا می‌شود و بسیاری دیگر از خدا هستند که ما می‌خواهیم این رو بکنیم، یعنی که محمدجان باید ساز شوند. محمدجان یک ببینید که خیلی یک کودک زیبا است و راست گپ من دیدم به حد دلم سوخت که چنین یک پسرچه زیبا نمی‌تواند که یک دست خود را بردارد. محمدجان یک بود قفو بیست، یک بود دستوتا بردو دستوتا وایشان. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح. محمدجان هم خیلی افتیدن نیودچنی خیلی بعدی هم پگشت دست استوستا کار دستش از کار مون و پگشت قربولا بردیم 11 کورپس دخواه کردن دست دلنگید بستن خیلی سوای کردن مساج کردن سوید موندن دست تکوندن دست استوستا هم خیلی یک سال در تاجیکستان توبت کردیم یکون بهبودی نشید برسی اومد. محمدجان نه برو بخیه جو محمدجان نه ببینین دستی کودکا و پایان دراز شده که این دستش کمتر 1 سانتیمتر بعد همین کتفش ببینین که وای شده فرق میکنه این کتف تا وایش دور کی جون محمدجان دیدین اینش نرمال نه خوشروی وایش نه. برادرای عزیز بیایید نمیدون داریم ما را یاردم کنیم. راستی گپ من دام یک گپ مراجعت کردک و ایشون میشناختایشون ما آدرس دادن ما اومدیم که همینجا حقیقتی مادرشون در همین کوارتیر اجاره میشدن. دوستان عزیز ما امیدوار هستیم که یگون کسی شما به طرف نمیستین و تو داریم ما را یاردم میکنیم. خدا خواهد با در بالنیسا چخیل میشه و اپراتسیاش همه تا آخر سپرورداد میکنم و خودم نوار کرده شما در میپرتم تا سال شدن دادر جون مونه. خیلی محمد جان شحيح ليطوى زمان بئيس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحك. وقتی монтаж میکردم نوارو آینده همین کودک پیش رویم تصور میشد، یعنی که یک جوانی نازنین کلان میشود با یک دست نمیدونم من دیگر خود رو داشته نتوانستم برای که دلم سوخت، به حد دلم سوخت
ва ман бисёриҳо муроҷиат мекунам барои ёрдам кардан. Касалӣ доранд, баъзе бемориҳо доранд, вале бинобар сабабе ки ман фонд надорам, фонди хайриявӣ, ман бисёриҳоро рад мекунам. Наметавонам, ин мумкин нест аз муҳоҷирон пул ҷамъ кардан. вале вақте ки Муҳаммадҷонро аз наздик худам рафта дидам, дигар тоқатам тоқ шуд. Натавонистам ки ӯро ман амин корро ташкил накунам ва картаи худамро мондам. Барои чӣ? Барои он ки ман худам мехоҳам ин ҳамаро контрол карда то охир бубарам. Агар пул зиёдтар ҷамъ шавад, картаи дигар кас бошад, ман контрол карда наметавонам. аз ҳамин хотир чӣ расход мешавад, чанд қа пул даромад мешавад, ҳамаашро ман ҳамун историяи картаамро, реквизитҳоро ҳамаашро скачат карда ба шумо нишон медиҳам, то ин ки шумо қонеъ бошед, бидонед ки ман бо шумо дар ҳақиқат дуруст кор карда истодаам. агар пул зиёдтар ҷамъ шавад, беморҳо бисёранд, ба ман ҳар рӯз қариб 3 нафар муроҷиат мекунад. вале дӯстони азиз, ҳамаи мо фарзанд дорем. дар пои фарзанди мо агар як хор занад, диламон зада берун мебарояд. ҳолон ки ин додараки мо як дасташ кор намекунад. биёед як рӯз хӯрокҳои бамаза намехӯрем, рафта як нон бо чой хӯрда хоб мекунем ва ҳамон маблағеро ки мо бояд шаурмаву самбуса намедонам чизҳо бояд мехӯрдем, барои Муҳаммадҷон сарф мекунем, то ин ки додараки мо ҳамчун як ҷавони солим ба воя бирасад. ва ин Муҳаммадҷон шояд вақте ки дуруст бузург мешавад, ин хеле 400 000 рубл миллионҳо баробарашро шояд меёбад. дӯстони азиз, ман умедвор ҳастам ки шумо моро дастгирӣ мекунед, чунки ман аввалин бор аст ки аз муҳоҷирон пул мехоҳам барои корҳои хайрамон. ҳар дафъа ман кӯшиш мекардам ки худам кунам ин корро, ба бародаронам муроҷиат мекардам, якчанд дӯстон маблағ ҷамъ карда ин корро мекардем, вале ин дафъа пул хело зиёд аст, 400 000 рубл дар кор барои мо. шумо фикр накунед ки ба 50 рубл 100 рубли шумо ин кор буд намешавад. агар 130 чанд ҳазор 34 000 подписчик аст, агар 1 рубли партоян 134 000 мешавад, агар 10 рубли партоян 1 миллион 340 000 мешавад. аз ҳамин хотир ҳамаи ин 134 000 тамошобин видеои маро тамошо намекунад, ба он хотир ки бисёраш шояд дар Тоҷикистон бошад, шояд бисёраш намебинад, вале онҳое ки шумо мебинед бетараф набошед. дӯстони азиз, худо хоҳад ин додараки мо дасташ соз мешавад ва агар касе дастгирӣ мекунад, бовар дорам ки пас аз он ки мебинад соз будани Муҳаммадҷонро, худашро дар ҳамин кори мо ҳамчун қаҳрамон ҳисоб мекунад. وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. دوستانی عزیز، من ҳоло ба шумо картамро нишон медиҳам ки чанд маблағ дорад ва аз ҳамин ҳисобро сар мекунем. инҷо мегузорам, чхеле ки мебинед 13 000 чанд рубл аст. ман ҳамин картаи поёнгӣ охираш 6519 ҳаст. ҳаминро ҳам дар поён шумо дида истодаед, дар ин тараф дар ҳамин маблағ гузаронед. 13 000 чанд рублаш меистад, аз ҳамин сар мекунем ҳисобро. ин маблағҳоро ҳам ман намегирам, бигзор истад. дӯстони азиз, ман умедвор ҳастам ки шумо дастгирӣ мекунед ва мо ба ёрдами шумо ба хости худованд Муҳаммадҷонро табобат мекунем, дасташро, ва ҳама каса савоб мегирем. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى
أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح.